Podprijemstvo Bak z Bačkovog gradišta už da skeljo roki produkuje červenu rohovu paprigu u plastenikoch na 2,5 hektarov i na tim ma dobri zarobok. Presadzovanje trvalo od konca marca po stredog aprila, a perši plodi po oberani stredkom junija. Oberanie ešte vše intenzívne, rošliny zdraví i rodni, a pokle to bude tirva z njemu štočno utvrdiť s ohľadom na toto, že še plasteniki nezohrivaju, hoće z možljivošći za toto, ali še ne vypláci. U plastenikoch papriga zašicena po određenu točku. Kad vonka temperatura bude u ozbiljnejším minusu, već i naša papriga nastrada. Teraz už každodnjevo provadzíme prognozu i kad na dnjeme že prihodzi konjec, počneme generalnu oberačku. Pooberaši šitsko uzrete i polu uzrete i pošlje na predaj. Paprigu plasujeme do marketov direktno bez poštrednikoh. Cena spočatku bola dobrá, večer pre konkurenciju z poljoch počala spuščovať, ali je teraz zaš počala rosnúť, bo prestalo oberanie po poljoch. Zažljem i u zavartim prostoru nje šitsko idealne. Tu vlaha veljo viša, ta bakteriozi maju ljepši uslovija za rozvoj i mušiše na njih mrkovac, ali kad agronom načas porobi šitsko co treba, produkcija vše uspišna.